Sachsen pat kublai ye fi baro bat pidang ye pe ye ko khubor jong Mawphor. Habing ye ya chaprang mat ko khubor hagani ko por tung ye pe ye ki mat ke bakongsan jong ko khubor kumne. Rangkat ki kendon menjur ka Harjan Panchayat Komiti ban kendria no na them motor. Shitengkaru klem pelat ke sorkar nagasan bukundai klur Syaka District Council. Hadin balaklat no ulong keno basya banbeng basya jerongkti ka longkeme halaki kongkense. Sai persai ka West Khas Hills ye ki chatam ten rai hakas ngi rakhe dapsan posnem jong ka jylla. Yo nong ka West Khas Hills hakajing ya penbit put tangkish nong Nepali but boro kilej Syaka Assam. We had a meeting with the HPC relating to the subject of relocation. In fact, again, they have submitted a proposal to us. Of course, they agreed for relocation, but certain conditions they have submitted to us, where we discussed today. And again, ultimately, what we were decided today, from the government side, we will prepare a blueprint, detailed proposal from the government side. And then once that is done, we will communicate officially to them. And once that is done, they will sit down again with their residents over there and take a final decision. When will be the next meeting then? Next meeting, I think maybe by before 10 or 15 of next month, hopefully we'll be able to prepare all the detailed proposal to be submitted to them. And once that is done, then meeting will be held again. So what are these certain conditions that? No, the condition is like this. In fact, what they wanted is, number one, they wanted, if possible, they wanted a separate location altogether for all the 342 household who already inventorized way back in 2008. That is number one. Then number two, in fact, the question of whether once the unit is constructed, whether they will be able to own that unit generation to generation. These are the issues where they wanted to get the detail, as I said to you, from the government side. So as I said to you, now we have already instructed Urban Affairs Department to do all the details, proposal, and then we will submit it back to them. And once that is done, then meeting will be held and we'll take a final call. So when is ready to say? Now we are yet to finalize the place, but of course we are identifying not less than 2-3 places. So this also we will be able to tell you exactly once the Urban Affairs Department done all the details. Yeah, no, in fact, right now we see this is the second meeting on the basis of the High Court order, okay? And we will continue to do that till we reach to a conclusion where both sides, again from the government and as well as from the HPC, once we are agreeable, then we will jointly file affidavit to the Honorable High Court to close down the case. I told you just now. See, they wanted that it should be shifted to one place. All of them, means all the 342. For that also we agreed. And they said that it should be also within the government revenue land. That also we agreed. Okay, that also we agreed. Therefore, right now, as I said to you, I can't say anything beyond that. Let the Urban Affairs Department work out all the details, and then we will send back those detailed blueprint to the HPC, and again after that we will sit down across the table once again. In fact, we have already asked Urban Affairs Department to speed up this issue, and once that is done, we will send it to them. I think it will not take much, that maybe on or before 15th of May. Ka sorkar jylla hadu umenta ka klempat pelat Shitengkaru Syaka District Council na ka bahak ka basan fukandai klur tengka balai de ka Ministry of Finance jong ka sorkar pedeng kerpang na ka bentaban penba ye ke jaka sumar hakilai teligi Autonomous District Council ki bodon hak jylla. Da ka jing sokia halo ka te ka jingle jong ka sorkar na ka liang jong UMDC ka Mawhati uba Charles Mangar ulaong bashen kin salit ban pan jing pansyai na umentri rang ba ka jylla badru na umentri ubadi pe ye ka District Council halo ka te ka benta. Di tok nian ang ni ngakwa man
kran kandian kepada buat kini ki development scheme ki ba wan sa council ke jongi lengba ka Ministry of Finance jong ka Government of India ke jongi ka ba wan sa ka district council ke jongi I kidan sibun ki scheme ki ba wan ka 15 Finance Commission laga de haki developmental works laga long ha ka ba de bat ki mo kini water and sanitation tinrai hagani kesin ke bamenta to jingsha na kaleng jongi ngila so komen ba bangi I bat tip ba kedon ke scheme ke bawan na central na ke Ministry of Finance Department of Finance ke ba yadai bat kini ki health sector I kedon kini ki scheme kwa bani thu ipi yang ni baka total ke jong ki scheme kedai kumba hadu 59 crores nakamanda jong usnam arpuai arpua nakwa ban percaya pi yang ni kumni bagidon gini scheme kabadai ka support of diagnostic infrastructure to the primary healthcare facilities siki sub centers kata kadai 6.05 kababut nang ta kadai skawai pan kadai ka support of for diagnostic infrastructure to primary healthcare facilities kabumot yaki PHCs kata kadai 6.04 but sakawai pat there katkum ka next year 4 kani kadai ka financial requirement for establishing block level public health units kani ka kadon kumba 9.25 nang tade kadon saka annex 5 kani kadai ka grants for building less sub-centers PHCs but ki CHCs kani kadai 3.25 or 21 nang tapa de kadon saka financial requirement for conversion of rural PHCs and sub-centers into health and wellness center kani kadai hamigalia gajungi kadai 9.29 but ka annexure 7 kadai support for diagnostic infrastructure to the primary healthcare facilities UPHCS kani kadai Meghalaya kadai 1.51 nang tade kadang sekawai pada kepada grant for urban health and wellness centers UHWC Meghalaya kadai 23.30 dekat total baro ngalakhen yang ni kadai 59 crores nak menda usnam arpuai arpua dikai ke bangakwa banong hang ni kawasosi kalong ba nakaliang jong ka state government ke jongi kimot banom ai gini scheme sa council ke jongi kata kalong ke basosi ban ngiyo ke jingtip bang atrai don na pring jong pi kan mau ngala kerna ke session ro ban kelish pang gini scheme kabari banwan sa council ke jongi namar bala dang ipen lada ban release ya kan adu kalai pho tri jong banai bakhat wei jong snam arpho arpulai menta kalade ke snam kalade arpho arpulai kalade banwan sa scheme arpho arpulai namar gani ka scheme ka belapan mang na ka Ministry of Finance kilapan mang arpho wei arpho hadu arpsan arpundeu tekan dajen dala long sisa ka jengkerku dan rei kumbang iyo jeng tip menta hadu menta 4 pelai na ka state government buat la na kaliang jong kam Ministry of Finance Department of Expenditure Finance Commission Division kila pelai ye ka kila de ban release hang ni pi nado kalai pho tri banai bakhat wei jong ka snam arpho wei but hang ni ngi wala pha ko piru to the Secretary Finance not the Department of ADCs Health Department concerned state governments mo la de ban pha sa state government ni jongi tin rei hadu mentahi ngim pat yo ai sa council ke jongi kan mau mensua gadon go wero ke scheme ga baide ba kini ke water and sanitation nakaliang jongka state government ke jongi ki persang ban divert no showai ke scheme ke jongi tikani ke juro kani ke hok ke jong council ke jongi ke bangidi banyo kini ke state government I kumba kadon dagwe ke jing tumun sanda tena kaliang ke jongi ki liang yete I persajur ye ke jingle jong ke state government na ke por sa ke por ngiyo ye ki development scheme ki bare banwan ki bawan direct na po Finance Commission ki bahang ni la mention clearly snap batai fi clear la mention clearly hang ni la ong kum ni ka ong hang ni ba the state finance department shall transfer grant in aid
as per state-wise detail given in Annexure 1, page 3, directly to the Panchayati Raj Department, Nodal Department for Autonomous District Council. As the case may be, under this component, within 10 working days of receipt from the Union Government without any deduction. Any delay beyond 10 working days will require the state government to release the same with interest as per the effective rate of interest on market. Kani gede ba la mention clear ni. Lada hapo si pos ngi kimpa sakit district council kabamut ba ki hapan pa sangi bat ke interest. Kalau syai ba tinrai kumba oi pinado ka life hotrek jong nai khadwai arpo arkoi hadu menta kimpan pa te ngakwa banong gede gupor bana kaliang ke jongi imat kaliang ite hapan tho so chief minister ikini kum sekretari jongka jongganika pipi ke jongi ka bangidon haka liang ite asngau ba kadei ka banta jongi kadei ka hok ka jongi ban ngi ban tho so chief minister in ai go pi so cm but show minister jongka district council affairs dca kata kadei ka bang kwa pau kini ko por ban ngi persha i ke jingle jongka sarkar pi kini ke sarkar ke jongi mat barobor ka penbor ba yangi bangin haban le ka anjipi kapan bor be yangi ni pai ki we ki bantaro meneng ni kran ni ka kam mo boundary dispute kapan bor yangi ban le shakot but what ya ka kam pisa tangkaru ka bre ka hok jong ka council ka jongi iman kani ka state government ka jongi ka kwa ban le shakot kwa ban le ka an bat nga sung thu sai ba kumala ongi phi mane kani ka dei ka banta ka ba ka jongi kamla dalile ka state government kamla ban kam trai ya kani ka penmang ya ki autonomous council ki bade po megalia ka jongi ka bamut mtang ya ka khasil sa autonomous district council ya ka jan health autonomous district council ya ka garo health autonomous district council bad ya ka khas health autonomous district council itai de kindia ima ko an panchayat lor kani na galeng ka jongi ni hapan konkret ya ka jing thaw so chief minister empat yo kopi helor kata ngatrai ka dis ka executive committee kala le ko nan kam habde kani namar ba barbor ki jubut den na pos por kani tena kaliang ke jongi kum kaliang ite rungi sngoba ide gid khat jom ne ke yeng bodon borom ke bangi don ban hau ik man yo hau ye kani skim tingi so dei hiba la kum no noru ka hok ke jongi ha ban yo tingi ha ban yarap lam ban kaliang jongi kaliang ite ngirai gumta ka we kalong kemi ka basyong basa harilbong bat ka ba poy syongkha hala umkra kalawan syakmat harengkat bat arngut ki para syongkha ban penpau perthei ya ke jing syaban ben hala ke jongki kensi bat hala ujong ukun habai kran bat kilat pathai khubor hakas nginengkong ka juma ghosh ka bade ka we ni ka basyongkha ka ni kaying ka badan menta shanong ma mumbai kalai thu baswa bo ulok jong ka ni kalong kemi ka balatip krateng kum ka jogo maya ghosh un khatno haus nem arja ka khandai kala lej ban ais ngubha dalade yo khalai nakamta ka kwet ka khia jong u adin bol udan hapdeng ka jing sitom kalai thu bahaki por bo ulok jongka udan hapdeng ka jing sitom tat hadu bo ndak khatno ki arngut ki kongkensi jongka ki balatip krateng kum ka namita ghosh bat ka sabita ghosh ki jusho penmasaw ya ka bat ki jule ru daki kam ki balai phojaj ya ka ne kalong kemi katba ki kurim jongki kidon kti akaban thombor henrei namar ka jingbong kwa ban penku selai ulok bat ka jingting ki kensi banya thu ik jingjia haying kemi kamban se machu ngap haladehi shushu le thuru akabade baka jingle jongka ban ai lo khlai kalade ban le check up man kapor sha channai henrei ki kansi jongka ki ong balayap ulok kimnon kamshu yaka bat kade ban yap lang bala ulok bat wad ya kedukan kabade jongka kabel IT da ulok lakani no naka katadu bagi kamera bam bat ki jaka butiar jongka lakhang tala barla syakni no ki tiaron kam jongka baro hakabade bakane nakaliang jongki para syongkha jongka negalong kemi kila ban ujorno daki ijahar hathanat paradin ba om shemladon ie nakaliang ki pulit kumta kimbanse banle chikila pathai khubor nakamta ka jingarap ka baki don kam. She is my sister-in-law. I came from Mumbai, and my husband's sisters are actually torturing her from last 2 years, I think. No, 4 years. 4 years. Okay. After her husband's death, they out her from her own house. Now
she is staying in her with her brother, and they beat her very badly. She is actually kidney donor. she दिया था मतलब किडनी उसका हस्बैंड को, ठीक है. आफ्टर दैट उसका आफ्टर 10 years हस्बैंड का डेथ हो गया. ओके, एंड नाउ हर सिस्टर इन लॉ आउट कर दिया घर से. हाँ, उसका बाद हम लोग उसका साथ भी झगड़ा करता है. उन्होंने भी FIR किया था 6 महीना पहले. आफ्टर दैट सब कुछ होने के बाद मैं बॉम्बे में रहती हूँ. मैं सुन के आई हूँ टू हेल्प हर, बिकॉज हम लोग दोनों मिलके सोचा कि हाँ उसको ये करना है. कैसा भी करके हम लोग को तीनों को टॉर्चर किया उन्होंने बहुत ज़्यादा. एंड लास्ट 4 days से मेरे को अटैक हो रहा है मेरे ऊपर. दे आर अटैकिंग मी from last 4 days. I can give you proof, video proof. So it is really very, please help us. They attack my husband. तो आप कहाँ रहता दीदी? भाई का घर में. FIR क्या? Yeah, I show you. I can show you. पुलिस की तरफ से क्या है? मैंने जब 21st को आया मैंने इंटीमेट देख के आई थी. पुलिस तो नो डाउट मेरा लॉ का ऊपर बहुत ये है कि हाँ वो लोग भी आया. मैंने दिया तो मैंने 21st को दिया. फिर 22nd को उन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया. मैं 21st को ही इधर शिलोंग आई तो 22nd को उन लोगों ने दे अटैक अस. आफ्टर दैट माय हस्बैंड रिपोर्ट ये पुलिस को किया. एंड उसके बाद 23rd को चुप था. 24th को फिर से अटैक किया. एंड मेरी बेडरूम में आके वो लोग मेरा हस्बैंड को इतना मतलब फेंक के थूक के मतलब कुछ भी कर रहा था. लोग मतलब उसको इंस्टिगेट कर रहा था कि वो कुछ करे. कब हुआ? ये 24th को. ये तो सफर कर रहा है 2-3 साल से. जब 19 को उसका हस्बैंड गुजर गया. ये डोनर है. हस्बैंड को किडनी देके 10 साल ठहराया. सब देखा. हम तो नीचे बैठा है ना वही हाउस में. उसका सब पैसा ले लिया. सब पैसा साइन करके कर मार के सब ले लिया. कुछ नहीं है अब इसका पास. उसका लड़का को भी लेके गया. लड़का भी गंदा गंदा बात करता है. LIC का जितना ये था LIC डिपॉजिट जितना था वो लोग 4 साल हुआ. उसका चेकअप भी नहीं हुआ. किडनी डोनर है. हर साल होना चाहिए ना. अभी तो डर के वो ऊपर से उसका हम लोग का ब्रदर इन लोग है उसका साथ फिजिकल भी किया करने का कोशिश किया. मेरा सिस्टर इन Mawphor Arbuthnot रोड नियर वोडाफोन स्टोर. ओके, माय हर हस्बैंड नेम इज बी घोष. Vishwajit Ghosh. Late Vishwajit Ghosh. Vishwajit Ghosh, and his own shop is in not the B Ghosh. B Ghosh shop है. B Ghosh shop. कहाँ पे? हम लोग आया Mawphor में. Mawphor में सब. We have a shop. Her his shop. Actually वो में हमारा ससुराल है. आप समझ रहे हो? नहीं समझ. They are also staying there. Main thing is they are also staying there. One is married, one is unmarried. Okay, and married जो है, who is married, her husband is molestation case. Okay. हस्बैंड नहीं है ना ऊपर तो ऐसा मत करो. मतलब Yes, no. डर के वो भागा. Before I think 2019. सब बोलते प्रूफ दिखाओ. ये इसका प्रूफ कैसे दिखाएगा हम? ये तो नहीं है. हम भी आउट ऑफ स्टेशन था. हमारा हस्बैंड नेपको में कभी कभी टूर होता है ना. फिर पता चला सब. तो 2 साल से ये तो सब में अप्लाई किया.
पुलिस में भी गया, केस भी किया, वोमेन्स में हमारा भी सब गया। कुछ है तो अभी आप लोग क्या यू कैन चाहते सी हियर इसको एवरीथिंग जस्टिस मिलना चाहिए ना। जस्टिस मिलना जिधर भी दो हम टाइम लोगों को टाइम जा रहा है कुछ तो इतना कैसा सजा होगा? दो इतना सजा दो दे आर अभी लेके अटैकिंग आया किचन लॉक कर दिया, नहीं समझ में आया। इवन ड्रिंकिंग वाटर इज वो लोग ड्रिंकिंग वाटर हमें नहीं दे रहे हैं किचन लॉक किचन लॉक हम खाना बना के भेज रहे हैं वी आर टेकिंग आवर मतलब फ्रॉम ये टॉयलेट वी आर टेकिंग आवर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम टॉयलेट टॉयलेट टैप। Kibor Penya District Jong ka West Khas Hills mendagasngi hat majai ka arpun trik uyayong araja arpuar kila penlong ye ka jing rakhe ha ka jing ipho iping ya ka jubiliksia jong ka jingdap sanpus nem jong ka jylla Meghalaya ha ka ni ka jing rakhe lawan banishim bynta laki officer bat ki staff jong baro kitna trekam sarkar baper hapo jong ka district kinong sancha shinong ki khna school kinong hikai bat ki pai ba nong shong shinong na kylleng ki bynta jong ka district Lapulong ru ya kejingpen inam ya kitiar tem tiar put tenrai ke blashna da kiriu don sam ki senteu ki skut bat kiwe lapanya ya kate ka program da uba PD sangma deputy commissioner ka West Khas Hills district ha ka baula airu ya kejingkren lamprang ban penshai ha ka biade bat ka jingyo ya ke jylla bapura which conferred full-fledged statehood on the autonomous state of Meghalaya by carving out two districts from the state of Assam, that is the United Khasi Hills and Jylla Hills district and Garo Hills district on 21st January 1972. So our state of Meghalaya turned 50 on 21st January 2022, and the whole of the year 2022 is a golden jubilee year for our state. Today, as we commemorate and celebrate the 50th year of our statehood,
we remember and recollect with gratitude and great honor, the immense contributions of the past visionary leaders of the state whose relentless efforts and sacrifices led to the creation of a separate hill state. As a compares have already mentioned, we remember Captain W.A. Sangma, S. D. Nikolsroy, Professor G.T. Swell, B.B. Lungdo, Professor Martin Nayan Majau, J.D. Porman, H.S. Lungdo, and others who made this dream of statehood possible. They laid the foundation stone for the development and to enable their successors to build upon, to bring growth, development, progress, prosperity to the citizens. Habakren kumu kongsan ha ke jingrekhe ya ke jubilee sia jong ke sarkar jala belapnlong ha ke nongba nongstoin mentha ke sngi uba macmillan bersat MLA ke nongstoin ulaong ba hakini ki san postnem ke jilla bat khamtam ke west khas hills district kila kenjo sheki babun ba ki jingkla ha ke roi ka pa ulaong ru bana ke jingpen beit put ke jilla ka west khas hills district kalayo nong ha ke ba na ki lai pesau tli ki shnong tang artli kilalet shak asam kataru na ke daw ba ke nong shong shnong ki dei ki khar boro bat ki khar nepali Uloong bagi don kishnong ki babaro shikata kim hap setia hapo jongga jela Meghalaya Henry haga niga kenti jongga jingya penbeit pun kila don no hapo jongga jela Meghalaya menta Hashua jongga ni kum okongsan ula samru iya ki kusnam shabaro ki nongjob ha ki jingya ko baper nandu ka jingya marathon ka jingya tho poetry ha ka tin pareng bat ka tin khasi ha ka balai shimbenta da ki babun ki khna school bat ki nong shong shnong kabala penlong da ki bor penya district jongka west khas hills ka jingra khe jongka west khas hill district ya ka jingdap san posnem jongka jilla manta ka sngi kala long ka bashong kun bha ha ka bala pleru ya kala ya ki khna school bat ki samla ka district ban pen paurun san ya la ki sam ki talen bayadei ban ka bormet bat borjebing lengba ki program baper Hakan ni gesgi ya ke jingalang lapanya da deputy commissioner ka west khas hill district uba PD sangma bat laidon langru ki pat ki he sarkar pat ki rukman ka district haringkat ki patba ki blawan mansaki ya ke ni ke jingrakhe Ya kan gesgi la dei pan rakhe haka abuai trik jo brai lui menta ufnam aja aku a nakadau jo kari jing pang klam covid ka badon hakeri ke jongi la hapan perkinria no wat la kataru tu gesgi Aku iterik, kadang di jinggalan kabaret hantai polisi office, kajing rakhi kaba, kajing rakhi kapang nak kena kajing tak san posnem, jom kajen lah kajungi. Larangi paidi ni san posnem kibala lay. Gumnung iyo kajen lah megada, ban manu bele, ban naga ikadaw. Kalong kaya kabaskaw tunat, ban kalong kaya kabangin ay kaburon. Syak itu ki nongelam jungi ki balala ban penuhlong ban pada penjialong ya kesi ke mata kesi san posna mensua kadon ki jing ki ha ka tu kapor bagai jelame gila bagai ri kasih janji bergaru nginyo nona ke jong ke jela ka depan ni la sngau ni kesteri kapala kian dau deputy commissioner kumno la penong ke jelame gila House nem nyo pui kasuka India ki ong ba Aishwa autonomous state ki paiba haka tu kapo ki noelam haka tu kapo ki ong ba tang ka autonomous state kampat piang ngidon kamban yo ya ki jela ka papura ba kata ki jingele tu kapo ka bala penong ki paiba joga jela me gela tu kapo bala dam yo ya ka jela ka papura nginum shong thai ba shisha kala urong House nem nyopo a hopna jinuri jung apoi tarik baka soka India kala aino e kamel gera ka jilla ka papula tenga kwa panong ka e ki ya per menshwa sampo nem ba menta don gino kren gi baong ba ka jilla kala dap sampo nem Henry 4 don e 4 le e ngapan ngong ba San posnem mensua bat menta kajing aper kalau dia berdeng berkakendau.
Haka tu pun akan mau tong senang kena pusau. Tangga surok na nong stoin sama ko 4 dol surok. Ngila samla ring ba tu kapor. Ngalong wen isketri juga senong. Kena 4 dol surok. Minta adon. Ngai ko ke debate. Lemba ko channel. Bania debate apa idei? Papan ong ya ke jingyo jo ke jalami kita sabus na muswa. Giong ba kanang nek haju. Gumno giong ba kanang nek haju. Araja sipo. Nimpa yo national highway, national long stoi tura. Minta ngila yo. Ngong ke jingya pe kolong pak ne ba. Ban ngila roi haba ko kylleng. Ngila nang roi ko kylleng. Nadu ka pule ka puti ka pakat ka perdain. Ka hukum le ka hukumin. Ngila pe pak ne ba. Ngakan mau bisna ba muswa pa kena. Ka jimpang malaria ka drei ba ka time ka dong bujungi. Minta alhamdulillah. Da ka jingmi ju start ki doktor. Ka pamut ka jing kala kala pe pak ne ba. Kiju kit jong ka regional committee ki badon lang. Ha ka committee. Lai benai sau benai muswa jong ba ka jing le jong ka regional committee. Ha ka bai dei ba kiji ben put ka media Asam. Giong ka biang na dong ni yo nong. Kadang ko ke sektor, ka bynta, ka bagi yo nong. Idisi jong itip pa ka pidi sama. Ngiya lek lang. Ka pamjudon bo sekta megila, meta ka poisa megila. Maka nongin ka bangingiakan yong ba ka jinglong jat benriu bat ka monjong pa ba depan rai ha be depan purusan. Tang nam ta ka jing mentoy yo put politics kalaktino wat ada dari khot jung regional committee. Paya rai lang, paya soi lang ko. Ngi kwa pan persa jikin bau. Ha ka jing dap san hosnam juga jalami kita. Ban nginum paidien. Ban au ban hapek piang. Lai pan baik. West Kasir district jungi lai tadi ki bynta ada pan baik. Katara bari sektor, tijang sektor, pan halim sektor. Nagi live so tadi ki senong. Kanu pau tadi ki senong ki poisa megila. Larangam bakla nagi live so tadi, live ko tadi ki poisa megila. Atli ki poisa Asam. Nagai gedau. Kajing don gi no sok-sok matai jaka pagidan. Atli senong gawe idon gi Nepali. Ki kwa Malaysia Asam gawe idon ki bodoh berapa ki kwa Malaysia Asam. Ngiyo no. Gaong yepi. Ipa jong am syai de MDC jong no stoi ram berai. Haus dan prabusan. Ngakan mau. Ha bengirai put ingin dan red pa. Tikumtung ila poisya ka bukut jong ka thup khubor sa jisen pan kuble shibon ye pi baro tar hadu bangini syambiang kuble shibon